O le tusi mua le apostolo Paulo ia Tesalonia, o le mataupu mua, o le tupunga o le lotu I Tesalonia, o I mātou, o Paulo, ma Siluano, ma Timoteo, o la mātou tusile nei le kalesio tangata Tesalonia, o I le atua le tamā, ma le alii o Yesu Keriso. Ia ia te outou le alo fatu noa, ma le manuia mai le atua lo tātou tamā, atoa ma le alii o Yesu Keriso. Mātou te whaafetai pia lava I le atua, ona o outou malava, o loo tautaua outou ia mātou tatalu. E lea unoa na mātou manatua la outou ngā ruenga I le fatu atua, ma le wha malosi I le alofa, ma le tu maupea I le wha moe lo tātou wali o Yesu Keriso. I luma o le atua o lo tātou tamalea. Ina ua mātou I loa le filifilia o outou, le au soe, o e ua alofangia e le atua. Awai le I o atu la mātou tala le I ante outou na o le upu. A o le mana, ma le nganga pa ia, a toa ma le mautino lava, ina ua outou I loa la mātou a mio o no outou. A o mātou I ai ma outou. Sa outou whaawa o mai fōi ante I mātou. A toa ma le alii. Ina ua outou talia le upu I le puapua ngā tele. Ma le oli mai le nganga pa ia. O lea ua avea I outou ma whaawa o ie ua whatuatua o malava o I Maketonia antua ma Akaia. Awa walongo atu na ia te outou le afio ngā le alii. E le ngatai Maketonia ma Akaia. Awa salala watu fo I mea umalava le tala ilo outou whatuatua I le atua. O lea, e lea o ngā aisa mātou upo e whai atuai. Awao I lantou lava ua iloa I le tala I ante I mātou. I le winga o lo mātou o atu I ante outou nā. Malo outou liliu mai I le atua na I tupua. Ina ia outou au na I le atua soifua ma le ua moni. Ma ia whaatali atu ilo na alo mai le langi. O le na toi whaatuina mai e ia na ie uoti. O Yesu lea. O le la vea I mai ia I tātou. Ai le toa sā tani.